Mama Dorcas nyina wa Pastor JJ wa Priesthood Fellowship Church mwana wa Nyandarua munini wa mutongoria wa bururi Rigathi wa Gachagua ni athiete na mbere na guthingireria bata wa urumwe gatagati ka atongoria a gicigo kia Mount Kenya na kuria ateti gukorwo makiohanira kuona ati ithurano ni ciathirire na riu ni ihinda ria gwaka bururi. Vile nilisema jana, kila mtu tusameane. Uria niyo adihirie ni ndamurekeire, uria ndatihirie andekere. Githurano ni giekire atia na nyumba ino itu ndikwenda gukaigua mundu ono mura ikirio ngi mahiga kana uranegerera uri ungi. Rekei twendane ta nyumba iria ingi, tutikae gukahuthirwo kuhurana ithuĩ ni andu menja tuhuranage ithuĩ ta turi irimu. Ithuĩ ni tuhigite, gutire mundu tungitikira atuhurithanie. Rekei tuikare twendanite, twaragie kimwe, tucirage maundu maitu twi kimwe, na tungikara twendanite tukiaragia kimwe maundu maitu marikaraga mari mega. Na uria ndiraugire Mbogo ititwaranaga ni kwendana, itwaranaga ni undu wa gwati wa guthie iri iki. Rigathi wa Gachagua na uria ugukuite ndumiriri ya President William Ruto ni aniriirie ati thina wake munene na ikundi cia mung'ethaniro ni njira iria mahuthagira gutabania ngurani ciao cia kiuteti na makiria kuhuthira mirurungano iria cokagia na thutha bururi kuria ekung'etheire Wanjakoya na ciugo ici. Bwana Wanjakoya, you are right. Hiyo maneno ya kutupa mawe, hiyo si tabia ya watu ya Mlima Kenya. Sisi ni wakulima na wafanyabiashara. Kazi yetu ni kutafuta mali na kuchunga. Ndio tulikuwa na shida na nyinyi siku ya maandamano mkiharibu mali Nairobi. Kwa sababu sisi ni watu ya kutafuta mali na kuchunga. Hiyo ndio tabia yetu. Na ndio uliona hii watu wa kina Kadina Sabina walijaribu kuuza mzee hapa ikakuwa ngumu. Kwa sababu tabia hiyo hawezi kubalika wapi? Hiyo ndio ilikuwa shida. Lakini mkiwacha hiyo tabia, mkuja tukae pamoja. Sisi hatuna maneno. So what is happening in Bungoma is retrogressive. Ni igongona riria rikumbitwo riri ni atongoria nguthi na ateti kuma gicigo kia Mount Kenya ata seneta wa Nyandarua John Metho, mubunge wa tene Sabina Chege, Ndindi Nyoro, Karungo wa Thang'wa, Anne wa Muratha, Moses Kuria na Wanjakoya na angi aingi, na kuria Gachagua acakaite na ikuo iria ciacungiririo ni njohi thumu, akiuga ruriri rwa Gikuyu rwaroretwo kuninwo. Turari haria Kirinyaga andu 23 makuite ni njohi njuragani riua rimwe, tukimathika tuigite mathanduku rimwe meri matatu 23 na mwari angi makora maitho. Nyumba ino itu ni guthira irathiraga kone turathire uguo miaka ingi 10 uguo mugaga muri aingi tone ngiiguaga nyimbo kwa sare ndanyuaga njohi ndaigua ikino kirabu-ini ina Gachagua atara ndikiriria kanitha-ini. Ngiribotera Muthingi TV Gatwa wa Irimu wa Kimani.